Shalom alaikum. Alaikum shalom. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Modimo o be le lona baratuwa ba ka ka lebitso la Jesu Kriste morena wa rona. Ke thabela go kopana le lona hape kotsaneng mona kerekeng ya setšhaba sa Modimo Apostolic Church in Zion. Re kereke ya bakeresete, re kereke ya bokeresete e dumelang lentswe la Modimo jwalo ka ha le ngotswe. Empa ona le dintlha ruri tseo ho lona re dumelang hore tsona ke tseo di ngotsweng fela hore re tsebe hore ba bang ba tlileng pele ho rona ba ile ba etsa eng e neng e sa nepahala, jwale re e qobe, re etse eng e nepahetseng. Jwale hona le ba bang hape ba entseng tse nepahetseng tseo re lokelang hore re di sale morao. Ho rialo ke hore ho ba batjha ka hara phutheho ena ya habo rona le ba re shebileng ka marangrang ba le hohle lefatsheng, ba tsebe hore rona ka hara Bebele re dumela Bebele kaofela e le lentswe la Modimo, mme Bebele ya rona ke ena le dibuka tse 66 e qalang ka Kgenese e fella ka Tshenolo. Empa ditaba tsena tse ka mono kaofela hona le tse ding tse ngoletsweng hore re ka tsona le tse ngoletsweng hore re se ke ra ya ka mehlala ya tsona. Ke a kgona re utlwana, mme o nepahetse hore ebe ke ntse selelekela sa mofuta ono. Re bile re le bakreste jwalo, mme ke tseba hore hona le ba bangata ba dumelang jwalo ka ha ke hlalositse jwalo. Empa re ikgetha ho ba bang hobaneng hona le moo re dumelang ka mokgwa wa bohlanya. Mokgwa wa bohlanya ka tsela ya hore batho bao re phelang le bona lefatsheng mona e le ba dumelang bona bokeresete, fela taba eno ya rona ha ba e dumele. Mme ke qala ka hore re kehle re shebe lengolong la Bakorinte, lengolong le ngotsweng ke moapostola Paulosi a lengoletse phutheho ya Korinte. Lona le ba le ha tjena ha re ke re e tshware hanyenyane fela, ha re tsweleng pele he baratuwa ba ka, mme ba ngolang ba ngole ba tle ba tsebe ho bala hantle ba le hae. Mona kerekeng ho tla bala nna e le hore ke tle ke bale ka pelenyana, mme wena o tle o se ke be wa itshenyetsa nako ka hore o bala le nna hobane ke tla o feta. Lengolo leo ke la rakatang hore re qale ditaba tsa rona, kapa temane eo ke lakatsang hore re qale ditaba tsa rona ka yona, ke polelo ya moapostola Paulosi ya reng hobane polelo ya sefapano ke bohlanya ho ba timelang. Hobane polelo ya sefapano ke bohlanya ho ba timelang, empa ho rona ba bolokehang ke matla a Modimo. Mme tebana e latelang e re, hobane ho ngodilwe ho thwe ke tla fedisa bohlale ba bohlale, ke fetole tsebo ya batsebi lefela. Amen. Polelo ya sefapano ke hore eng? Ke hore thuto ya Bebele e buang ka Jesu Kriste, e reng hobane bohle ba sitilwe ha ba lokelwe ke kganya ya Modimo. Bohle ba sitilwe ha ba lokelwe ke kganya ya Modimo.
empa ba ka fumana kganya eno ya modimo ka ho dumela ho modimo ka Jesu Kriste. Bohle, ba batona le ba batshehadi, ba baholo le ba banyenyane, ba rutehileng le ba sa rutehang, bohle ba sitilwe ha ba lekelwe ke kganya ya modimo. Lefatshe ka moo re seng re tseba ka teng hore re ile ra etswa ka ho tshwana le modimo kwana o Kgenese kgaolong ya pele, se re ile ra ithuta yona thuto eno, re se re tseba hore re tshwana le modimo ha re etsa se modimo. Mme ka morao re etswe re tshwana le modimo, re ile ra sitwa kaofela ba re lahlehelwa ke kganya eno, re lahlehelwa ke tlotla eno ya ho tshwana le modimo ka ho ba etsa dibe. Ho bile le ditaba tse ngata tsa bo Moshe le ba profeta le ba bang kaofela ho fihlela ha o fihla monna ya bitswang Josefa le morwetsana ya bitswang Maria. Jwale lenyeloi le fihla ho Josefa. Batho ba rata haholo ha lenyeloi le fihla ho Maria. Empa ha re na le kgang ba le la fihla la bua le yena ditaba tsa hae. Empa rona ba setjhaba sa modimo re rata haholo ha le bua le Josefa. Josefa o ne a se a lemohile hore Maria ha e sa le morwetsana rwe o se a emotse. Jwale a tseba hore nna le motho enwa ha hona letho le ka bang re kile ra le etsa le ka etsang hore ebe e se e le moimana. Mme jwalo ka ke ne ke mo beheleditse, ke tla mo nyala ka nako eo re dumellaneng le yena le batswadi ba hae ka yona, ha ke sa di kena. Amen. Lebaka la Josefa la ho se di kene ke hobaneng o ne a dumela lentsweng leno la modimo hantle la bohlweki ba mohlankana morwetsana pele ho lenyalo, bohlweki ba monna le mosadi ka hara lenyalo. Jwale le moile hore morwetsana enwa ha a sa hlwekile, morwetsana enwa ha a sa tshepahalletse botjha le borwetsana ba hae. Jwale o tla tshepahalla bosadi jwang ha ke se ke phela le yena. Ho thwe yaba o rera ho ikgula ka lenyele, o rera ho ikgula ka lekunutu. Mme ditaba tseno o tla di bala ho Matheo kgaolo ya pele temana ya pele ka temana mashome a mabedi a motso o mong. Jwale lenyelo ke mo le fihlang he ho Josefa le re, Josefa se tshabe ho inkela Maria mosadi wa hao, hobane se emotsweng ke yena ke sa moya o halalelang. Ha ke rwa, mme o tla tswala mora, o tla moreha lebitso la Jesu, hobane ke yena ya tlang ho pholosa setjhaba sa hae dibeng sa sona. Re a bona ke re jwale. Mme taba eno ya ho pholosa batho dibeng tsa sona ka Jesu Kriste ke ho boelanya batho le modimo ba neng ba ile ba arohana le modimo kwana bukeng ya Kgenese ha Adama le Eva ba etsa sebe sane se ileng sa ba arola le modimo ka moo re tsebang ditaba ka teng. Ho ne ho ile ha ba le dintho tsohle tse etswang ke ba profeta, ke bo Moshe, ke ba peresita le ba bang tse neng di leka ho hlakola sebe sa motho, empa se ne se hana ho hlakola. Ba ne tshwanela hore ha selemo se fela be sa le ho ntse ho etswa sehlabelo sa sebe le hara nako mona fela wena o iketsetsa sehlabelo sa sebe. Re ntse re hopola bukeng ya Jobo moo Jobo a reng ka mehla ha bana ba hae ba ile ba etsa mokete wa bona wa thabo wa monyaka, eba o tla tsoa a etsa tshebeletso ya sehlabelo, hobane a re o ka etsahala hore ebe o nyaka dilemong wa bona ba ile ba itshilafatsa ba sitelwa modimo, jwale ebe wa hlaba o etsa dintho tse jwalo. Empa ho tla ha Jesu Kriste ho tletse
ho tla hlakola dibe, ho tla boelanya motho le modimo ho sena phoofolo e hlajwang e le ka tumelo. Yona tumelo eo kapa pele ke tla ho tumelo eno, yona ketsahalo eno ya hore o tla pholosa setjhaba sa hae dibeng tsa sona, ke ka tsela efeng? Ya pele ebile ka ho bolela efanyedi le ho phela bophelo ba kgalalelo bo batho ba lokelang ho bophela le ho bo phedisana. Mme bophelo bono ke dintho tse ngata kaofela tse re di tsebang tse Jesu a ileng a di etsa akere, bo ho tshwarela batho dibe, bo ho etsa tjena, bo ho etsa tjena, bo ho etsa tjena. Mpa ha ntse a etsa jwalo e ne le ha ntse a hleka tsela fela. Mokgwa o Jesu Kriste a pholositseng setjhaba sa hae dibeng tsa sona, seo e leng nna le wena haeba re dumela ho yena, ebile ka lefu la hae le ka tsoho ya hae. Sefero sa sione le bojaki se re lefu la hae le a mphedisa. Ha ke ne ke shwele dibeng tsa ka, ke phediswa ke ho shwa ha Jesu Kriste. Jesu o shwele hore ke se hlole ke ishwa, o tsuile bafung hore ke phele ka ho sa feleng ha ke dumellana le ena le thuto ya hae. Na tabe ya kena na? E leng hore polelo ya sefapano ke polelo ya efanyedi yeno ya hore jwalo ka ha Moshe a ne a fanyehe noha sefateng, e ka kgona mora motho le yena a tle a fanyewe jwalo sefapano, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a tle a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. Bophelo bo sa feleng bo mane sefapanong. Re ntse re le mmoho. Mme sefapano seo re buang ka sona ke se tshwanang le sena seo ke se jereng ka peta, se senang setshwantsho sa setopo. Batho ba bang ba tshwara difapano, ba na le difapano ke kgola le ho lona mono le na le tsona ka hara diphahlo tsa lona ka mono, tse nang le setopo se ikebisitseng hlooho, se phakaladitseng matsoho. Ke mang monga setopo seno? Ke mang setopong mono? Ke mang setopong mono? Hobaneng eo re dumelang ho yena Jesu Kriste o ile a tloswa sefapanong a se a shwele, a kenngwa ka hara lebitla a shwele, a tsoha ka hara lebitla a phela, a tswa ka hara lebitla a phela, mme a iponahatsa ho barutuwa ba hae a phela le bona ka matsatsi a 40, a ja le bona, a etsa tsohle tseo a neng a ka tseba ho di etsa le bona. Seo sa hao sefapano se nang le setopo se kebisitseng hlooho, topo sena seo tsamayang ka sona ke sa mang? Na e ka sike ya ba ke yona ntho eo bakelang sekhwakhwalala, seqetho, senyamo, bomadimabe, bothata bo nang le bona bophelong ba hao, hobane o tsamaya o kakasitse setopo ka peta so sa tsebeng hore na le hore na ke mang motho na go botse ke mang motho. Pele mo yera ke mo botsa ga ke Jesu, ke re to tsamaya ka topo sa Jesu fi, hobane topo sa Jesu ha se yo lefatsheng, se ile sa kenngwa lebitleng. Ya ba balebedi ba fihla lebitleng ba fumana sele siyo setopo se sa hao o kopana le sona ka. Jwale ho thwe polelo ya sefapano, thuto ya sefapano, thuto ya efanyedi, thuto ya hore motho a ka tshwarelwa dibe a ntse a phela lefatsheng mona, mme a phela sena boetsa dibe, ke bohlanya. Ba tjhong jwalo, ba hananang dithuto eno, ke batho ba timelang, ke mawatla, ke maeng, batho ba hanang hore motho a ka tshwarelwa dibe mme a phela a tshwaretswe dibe ke morena Jesu, ke mawatla. Re fetela bukeng ya ba Galata
mme ho yona re sheba kgaolo ya bobedi ke ya kgola ka temana ya 20. Ke tswela pele ho thatafatsa taba ka moo Bibele e thatafatsang ka teng hore mawatla a tle a thatafallwe le ho feta. Mme haeba wena taba ena o ka wa e dumela, ke pheko ya mathata ohle ao nang le ona. Ke thagisitswe le Kriste, mme ha e hlole e le nna ya phelang, empa e le Kriste ya phelang ka ho nna. Mme jwale ha ke santse ke phela nameng, mme jwale ha ke santse ke phela nameng, ke iphelela tumelong ho mora Modimo o nthatileng a ba a itella nna. Ke polelo ya moapostola Paulos ka bophelo ba hae ba tumelo. O re le ha o mo bona Paulosi jwalo ka ha o bona sebonomoya ka tsela eo mo bonang ka teng, o mpa o bona dibopeho le ditshobotsi tseo di tsebanyeletsa hae, empa ha e le nnete ya nnete ke hore enwa ya emeng ka pela hao ya buang le wena ha se sebonomoya ramainane, empa ke Kriste ya phelang ka hare ho yena. Ha e sa le nna ya phelang, empa ke Kriste ya phelang ka hare ho nna. Ke shwele le Kriste, mme ha e sa le nna ya phelang, e se e le Kriste ya phelang ka hare ho nna ka moya wa Modimo. Akere ka moya wa Modimo o shwele a tsoa bafung a ya lehodimong. O re e tla re hoba ke fihla ho ntate, ke tla mo kopa hore a theole moya o halallang, ona o tla ba le lona ka dinako tsohle. Akere o tla ba le lona ka dinako tsohle, o tla le ruta. Bomme le bontate, motho a keke a o ruta o sa mo utlwe. Motho a keke a o ruta o sa mo utlwe. Ke batlile ke re o sa mo bone. Jwale ke hopola hore ho na le batho ba bang ba hlileng ba senang pono ya mahlo a nama jwalo ka nna le wena, empa ntho e kgolo ho yena motho eno ke hore a utlwe. Bothata ba rona Basotho ke ho se utlwe. Ho se utlwe kore ha motho a bua batho ba shebile jwalo ka ha le shebile tjena, hore ka ba ntse ba utlwa ntse ba sa utlwa. Ha hona ke ntse ke re jwa ka ke a utlwa hore ha wa utlwa kae, hai ha ke utlwa kaofela. O tse ke buile metsotso e 18 yona. Fela motho e mongwe o tla re ha hore ke itse ora ha ke a utlwa. E le hore jwale ke tshwanela ke boele ke kgutlele hape na re tla qeta. Ha re tswele pele ho thatafatsa tabena, re thatafaletse bane ba timelang. Polelo ya sefapano ke bohlanya ho ba timelang, bana ba lekanyang hore ba bohlanya. Mme re bale ho Johanne kgaolo ya 17. Ha hona motho e ke tla mo rapella mona ya reng o na le bothata tsatsing lena haeba ke nne ke le rapelle. Ha hona motho e ke tla mo rapella. Taba fela ke hore wena o utlwe seo ke se balang, o se dumele. Ha o sa se dumele, jwale eno ke taba ya ha. Bona nkile ka tsamaya ka ya Phuthehong Zimbabwe kwana kgale ke sana le ditedu tse tsuntsho le moriri o motsho. Yaba re fihlela
thuto mono e neng e fanwa ke moruti e mongwe wa lekgowa tjena ha ke lebale thutong ena ya motho ena e kgutshwanyane ka mokgwa o makatsang mme ke rata hore nke ke e behe ho wena hona jwale e re motho e mong o be a tsamaya mmarakeng moo ho neng ho bapatswa dintho ka ho fapakana ha ke re wa utlwa hore ke pale fela e ka ba nnete yaba motho ena o fihlela Satane le yena e le mong wa ba bapatsang jwale o ne a ena le dintho tsa hae tse nang le mekgabiso ya tsona e metle boshodu bohlola bokweta kore ntho tse ntle fela ke re bokweta o tla ba a beile ntho e ntle fela mono dipeta-peta mono ntho e kgahlang mahlo gore nna ya ke re empa o nona le engwe e o tsene le thuthufatse e le ntho e ka mpitla ene ditseng ka pela rona ka mona e sa bonahaleng le sebopeo sa yona e se ntho e o kgahlang ha o e sheba fela ina le e ngotswe theko e hodimo ho feta ya tsena tse ding yaba motho enwa ke ho makala hore ha o monna wa mautle jwale ntho ena eo e rekisang e le turu ha kale ngwana monna fela e sa bonahale sebopeo se setle e sa benye se na letho ebe ke ntho nngwe na jwale empa tsena tse ding tsona ke di bona ke bile ke di tseba jwale theko ya tsona e le tlase a re ena e rekisa tsena ha ona le ena ona le moolowa ya ha ona le ena ona le moolowa wa ho re tsena tse ding di rekwa kaofela ya ba hore mphe lebitso la yona ya ba hore lebitso la yona ke kgwabo lebitso la yona ke pelaelo lebitso la yona ke ho se holwe ha ke lona lebitso la yona le na bua senyesemane o na re lebitso la yona ke doubt na bua senyesemane lebitso la yona ke doubt ho belaela ho se kgole ho tsila ho se tsebe hantle ko re ntso o jwetswa ntho ebe e hana o kena o ntso e utlwa ho ya e sebetsa jwang jwale he ntho ya hao monna ara tla ke ya kgala panyeng tsa monna le mosadi fela tholela fela tu ke ya kgala fela dipakeng tsa bona mona mosadi eno o qala ho belaela monna o qala ke fihla ke ya kgala pakeng tsa motswadi le ngwana wa hae mono ngwana eno o qala ho belaela motswadi wa hae nna ebe ke mme motho nna ebe ke ntate o ntshotla ha ka nketsa tje nna tje pakeng tsa bana eno yena o ratwa haholo nna ha ke ratuwe a ke re ke ya kena jwale tabe ya pelaela hela ke nako ya ho lema tsa mo lemang atjhe peonyane kopo atjhe ke lapile ntho engwe le nngwe o e belaelle o tla o kganna kgomo kwana ya dipolotiki le tla le kganna ha o fumana batho ba se ba o nyameletse ha ba se ba o nyamella ko bane motho yane o ile a fihla a kgela pelaelo o bona hore motho ena ntse le tsamaya le yena fela le tsamaela monate fela o bona so setse o le mong fela e se le wena le mosadi ya hao mohlomong le mosadi le bana se bile ba tsamaile itsa ntho ena ntateko mme ke ntho e etsahalang le ho ba keresete ke ntho e etsahalang o diphutheho ha nka ka atleha ka jeno hore ke ntshe kgwao pelaelo le ha e se le ho wa le mong ho lona
tabeng ya hore lentswe lena la Modimo ke nnete jwalo ka ha le le jwalo. Modimo o tla ba a nketseditse ka mohao. Taba ena ke ena ya hore batho ha ba rapela ba re ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalela. Jwale o re ho yena ha re ke re tebatebe, ntate ke a mo utlwa le moya ke a mo utlwa, mora ena ke ma. Jwale motho re ke Jesu, ba e ba qetelle ba potile ba itse ke ngwana Maria. Ba qetella ba potile ba itse ke Jesu ngwana Maria. Pholosa ditjhaba. Hono ke mopoto ona o tla o isa diheleng. Ha eba o ye mongwe wa batho ba ntseng ba re Jesu ke ngwana Maria, pholosa ditjhaba hobane ha se. Pholosa ditjhaba ke Jesu Kriste mora wa Modimo, e seng wa Maria. Ha Modimo a se a o senoletse ka matla a moya o halalelang, mme ke thapelo ya ka hore Modimo a o senolele. Mona mo thweng mora wa kenella kore jwale maroma tla ga ke mystery ba timelang ba gatla ke bohlanya. Hobane re badile akere hore ha e sa le manya phelang empa e se le mang ya phelang kae ha Kriste a phela ka hare ho wena na intse ile wena dada ba mzi ha Kriste a phela ka hare ho wena na intse ile wena tswalla hore ke hlalosang empa ha re se ke be ra enkela hodima holo re ke re eketse taba e re tle mo Jesu Kriste a buang ka lentswe la ke re wa bona mona re ntse re bua ka ditaba tsa mo apostola Paulos. Jwale ha ke re bue ka Jesu re ke re utlwe gona taba ena ya Jesu ka rona Jesu nna le Jesu gore na ntwe na ke re bala mane ho Johanne akere re le ga re tle re shebe Johanne kgaolo ya 17 e bale ha tjena ke thapelo ya ha e bitswa thapelo ya boprista. Ke phathapelo eo Jesu a ileng a etsa a bua le Modimo ka yena, a bile a bua le Modimo ka barutuwa ba hae pele a tla ya Gethsemane, a tla ya ha Pilato, a tla ya sefapanong, a tla ya lebitleng ebe wa tsona. Jwale ho thwe mantswe a mofu a helwa le saka ke Basotho akere. Jwale ana ke ao Jesu Kriste a buileng pi ke will ke testament taba ena ke qeto ya ho qetela ya Jesu Kriste ka wena. Ore o bua le Modimo ore ha ke rapelle bona fela empa ke rapella le ba tlang ho dumela ho nna ka polelo ya bona. Ka nako eno e ne le Petrus le Johanne le Matheu le bomang be re ba tsebang ba ngotseng bukeng akere. Jwale ore ha a rapelle bano fela, o rapella le ba tlang ho utlwa polelo ya efanyedi ka bana. Na se nna le lona na ke rona. E tswela pele e re bohle batle ba be bang jwalo ka ha wena ntate o le ho nna le nna ke le ho wena, le bona ba be bang ho rona. Akere ba ske ba bang ba le bang ba be bang ho kae, ba be bang ho rona, nna le bona re be
rona le bona re be ntho e le nngwe. Akere re kenelle tabeng yane ya ntate le mora, le gona re kenelle mono. Yona buka ena ya Johanne kgaolong ya pele temaneng ya 12 e re ba dumelang lentswe leno, ba dumelang lentswe leno, ba bolelang polelo ya Jesu Kriste, ba dumelang polelo ya Jesu Kriste. Kriste Modimo o ba fetola bana ba hae. Akere kganya eo neileng yona ke ba neile yona, ba tle ba be bang jwalo ka ha rona re le bang, nna ke be ho bona nna ke be ho bafeng, ke be ho bona. Jesu o re ena a be ho na be ho bona. Jesu o re a be ho ma, a be kae? Ho rona. Akere ena o ngwitse ke be ho bona. Jwale le wena o ntse go bona, wena go bona ke bomma. Akere nna le Jesu, wena le Jesu re be bang, re be ntho e le nngwe. Ke nga ka tabe ya le thatafalla tje. Nna ke be ho bona, go ke Jesu hape. Nna ke be ho bona, mme wena o be ho nna. Ba tle ba phethehe bonngweng, lefatshe le tle le tsebe hoba o nthumile le hoba o ba ratile jwalo ka ha o nthatile. Modimo o ratile Jesu, le wena o ratile. Taba ya Jesu impile e ba ya lefu fela hore wena le Modimo le tle le boela. Empa bophelong ba Jesu ha hona motla Jesu a neng a phela ka mahlomola, ka ditsietsi, ka bo madimabe le dintho tsena kaofela, hobaneng o be a le ka hodimo ho tsona. Dira ke di sheba mahlong, ke tsheha ditsietsi. Ke di fela tse re tshwanelang hore re di bine tseno. Dira ke di sheba mahlong, ke tsheha ditsietsi, hobane nna ke ho Jesu, Jesu o Modimo, Modimo le nna le Jesu re ntho e le nngwe. Mme ke na le matla a polelo ya leleme. Mosisi dina tlwaetse hore mme ke tabedi ka ga Bibele fela o di atumiswa ke ena hore matla a lefu le bophelo a lelemeng. Akere ke eng o sa ipuele bophelo, wa ipuela bophelo, wa qhala lefifi la ditsietsi leo pota potileng, hobaneng Modimo o ratileng Jesu le wena wa o rata. Ntate bao o neileng bona, ke rata hore moo ke leng teng le bona ba be teng le nna. O re motho o ntate o neileng bona, ke rata hore ba be teng ho le nna. Moo ke leng hona teng ba be teng. Ba o neileng bona e leng phutheo ena ya qwatsaneng, e leng motho ena a bitswang sebono moya. Nna Jesu o ntseba ka lebitso la sebono moya, ha ntsebe ka le leng. Akere wena ka nna o tseba ka Marieta, ka mokgwa ka bang o tseba ka teng. Nna o ntseba ka la sebono moya. Jesu o re moo ke tlang ho ba teng, Jesu a tle a sebono moya a tle a be le nna. Na le hloke hore be le ruteile thuto ya sekolong, ha le baholo le bakana, le tshwanela ebe le tseba phapang ya kajeno, maobane le hosane. Akere kore tatabene tshwanela hore e hlake, mara itumetsang ke kutlwe a re ke rutlwe. Ba o neileng bona, ke rata hore moo ke leng teng
le bona ba be teng. Ke o reng motho wa? Ke ho bolela hore ka mehla o tlameha o na le Jesu ka hore Ska e toloka. Polelo e reng ntate Thabiso, moo ke leng teng o be teng. Ke hore ke taba ya hona jwale, ha se o tle o be teng. Ha ere moo ke leng hona teng a tle a be teng, hobane ke hona ntse a tla kere e re moo ke leng teng a be teng. E leng hore haeba Jesu o pela Modimo hona jwale, o lokela ebe le wena o hokae, hobane ke thapelo ya Jesu eno. Mme Jesu o re ntate o nkutlwa ka mehla, nkutlwe le kajeno. Ha o so be mohlang Jesu a buang le Modimo ebe Modimo ha mo utlwe. Mme e ka ba mohlolo re ebe kajeno Modimo ha utlwa Jesu ha re moo ke leng teng le tjobolo a be teng. Moo ke leng teng tjobolo a be teng. Akere ho so tla tswa ho tjobolo gona o a rata, se ho tla tswa ho ramashala gona o a rata ho ba mono. Jale taba yane ya mmarakeng wa Satane e kenya taba hore atjhe ya kgola ha ya ngoleha hantle. Akere wa ya kgola ha ya ngoleha hantle. Jale o sala mo he le ha ya ngoleha hantle. Ha ke utlwisise na jwang e mongwe nna ke utlwisise hore na jwang ha se kgang. Taba fela ke hore moo ke leng teng le wena o be teng. Kganya ya ka e be kganya ya hao. Ha re qetelle taba ena ka Matheu kgaolo ya 28. E ntse ditaba tsona tseno tsa bohlanya ba polelo ya efanyedi ho mahlanyana a timelang. E re yang ka lefatshe lohle le bolelle babupuwa bohle efanyedi. Ke Matheu re bala qetellong. Yaba Jesu o atamela a bua le bona a re ke neilwe borena bohle lehodimong le lefatsheng, yang ke hona le rute ditjhaba tsohle, le dikolobetse ka lebitso la ntate le la mora le la moya o hallang, mme le di rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona, mme bonang nna ke na le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe. E seng ke tla ba le lona, empa bonang ke na. Ha le bolela efanyedi ya Jesu Kriste ya pako le tshwarelo ya dibe, efanyedi ya sefapano, Jesu Kriste o na le lona ka dinako tsohle. Mme ha a ena le wena, bothata ba hao bo fetoha thapo e bodileng e nepohang fela. Re a utlwana na re a utlwana na le dumela taba eo? Ha nke ke bone ba dumelang. Phokola sefela ke lengolo le monate le hodimo le ngoletswe na ke ntate hore ke kene bophelong o nka mehla ha ke le ba